nou ou. Kenny West entre nou ou. Ou menil nan kren nou ou. Nou ou. Tèt ou chok nou ou. Wap kachel nou ou. Ambake pi nou ou. Nou ou. Oufisye nou ou. Manje kamoun nou ou. Wap pran brazon nou ou. Ki so se te pou mwen la men? Ki ka mi sa fem la men? E men ba la, ki so se tet chov map kache ya. Men bak mwen e nan mwen pou mwen chan. Ba la tip la ba yi vejiske la mwen chan. Mwen tet chov bagay nan mwen, men visye a gen nan mwen li men.